Bonjour. Bonjour, monsieur. Yambaye fresh ndaki. Artiste ni wewe kitu unafika kwa wewe ndio uko mtu hata mchelewa. Sasa unafanya conference ni Merci beaucoup. nawe ndasubiramo kudondagura amazina nganga inyuma ni retwant kuri stade Intwari abazoba bahari murababona baririmbyi ni benshi naho hari mutabona baserukiwe nagomba rero Kuri stade Intwari hajya kuri Boulevard de l'École ibarabara zotangura saa 10 gushika mu gatondo cy'isitaro nakoze cyane nuko mwamwumvise uyu rero ni umwe mu basanzwe. bonjour tubashimire kubona mwitabiriye conference de presse bishimiye kumwe gusa mu mbere y'uko Beirut yaduhamagaje murazi ko mu social media habaye ibintu byo kuvuga ati ibibazo biba by'imigero ugazuriwa 50 miliyoni zivaho n'akandi ni muri rwa rugamba rwo kwiha agaciro ngabo tutobivuga yuko bamuhaye 50 miliyoni ngabo nk'uko twabivuze ati nimba hahugiye abaririmbyi igiteramo cyitwa cy'abaririmbyi b'abarundi tuzogerageza dukore uko dushoboye nko gushinga umuziki wacu ngabo ntajya mu entreprise cyangwa bajya abantu baba bazanye abantu bavuye hanze nimba bamuha ibyo 50 nanjye bazoma 50 cyangwa bame 40 basi minimum. So iki kintu Beirut yaraduhamagaye yabwira tumurana gati twebwe intumbero yacu ni kwerekana umutungo mu bamuzi kwerekana yuko babandi bazana abanyamahanga cyangwa kuzana babandi biyumvira cyane yuko abanyamahanga aribo bashoboye natwe ngo dushobora gushobora kandi dushobora kwerekana yuko dushoboye. So nibaza yuko ari mu ntumbero twakundiye kwerekana yuko dufise impano kandi nibyo turabifise muzoze mubisuzugura cyangwa ngo abantu babaye influence ngo yuko ngo ngana muziki mwiza hadi muziki mwiza hadi nyinshi cyane nimba tujya hanze tugakora nimba badukuza zo amateleviziyo hanze cyangwa mu maradiyo hanze no kuvuga yuko tuzi gukora. So nje nibaza yuko iki giteramo cyo kwerekana ubumwe bw'abaririmbyi b'abarundi kandi nkasaba yuko abantu bose bacikire mwebwe muri ngaha mu bipartage mu biposte
muhimiriza abantu kuza kuko natwe tuzokwitanga tuzokwerekana ubuhinga dushoboye rero murakoze cyane no umukomera amashi menshi nkuko bivuze akurikije cya kivugo cy'umukuru w'igihugu avuga ati turi kumwe twese birashoboka turi kumwe twese abaririmbyi abamenyesha makuru n'abateguye kino giteramo kirashoboka six bidasanzwe ikitwa igiteramo ca mbere citabiriwe n'isinzi ry'abantu muri uno mwaka Sabi nawe nyene arasica ashikiriza mbere ko tubandana n'abandi karibu Ego ndagize bwakeye ni byiza ko ibi bintu bibaye nkuko my brother yabivuze ati iki giteramo ntawa ahantu amasekansi cyangwa 10 million ni hamwe twavuze tuti abarundi dushire hamwe je nadanze sponsor kuri zero na Evra abaye peye ariko nzoza gushira itafari gushikira igiteramo by'abarundi Ragyosha ni kuba twicaranye na brother Bifizo dufise intumbero imwe ni nkuko ejo nijo bundi namwe abamenyesha makuru muzo kwicare mu kuganira ibintu kimwe imyo aba DJ nanko nyese mukina ibindi bintu byinshi tarame sasa tutangire nga bakoze no musore nawe nyene mu mukomera amashi ati abikuze neza cyane ati abaririmbyi twaramaze kuja hamwe dufitaniye ubumwe n'amahoro kuba uno mustuko turakorana kandi dufatanye mu nda turashobora gushika kure tugashikana n'umuziki wacu kure cyane niyo nzima na Sox Salum Lolilo nawe nyene muri uno munota umwe agira icyo avuze kuri kino giteramo kizoba ku munsi wa gatanu karibu sana bonjour mbere ya byose ndashimiye cyane rero ikintu ukuntu bohuza abacururanzi abantu bamwe turakorana kuko bagenzi banjye b'abacururanzi bavuze ikintu cyari mu byiyumviro byacu kuva kera ndabona ukuntu twari dufise uburenganzira cyangwa ubushobozi bwo kubikora c'est là que je remercie beaucoup Berger hanyuma ibindi navyo abajournaliste n'aba DJ urabire ko exemple batangwe Beirut yatangwe kukanye namwe mu bikurikize dukorane entre nous twese solidaire ibaza ko umuziki w'umurundi muteri imbere gusura urakoze cyane no muri bintu y'inararibonye niyo nzima na Sox Salom Lolilo nawe nyine abandanyije uko bagenzi be bashoboye kuvuga ni muri cya kivuga ati turi kumwe twese birashoboka turashobora gushika ku cyo twifuza gushikako Gitare Chanel Shani Queen nawe nyine arasi cyo avuga nyuma ya Gitare Chanel turaza kwakira Gusto Easy Boy Araflo Amatramati amakuru umwanya abanditsi n'abashaka kuraho kazi kamera no neza bavuga make ibindi bakabikora ku giteramo muzobona ku munsi wa gatanu Gusto Easy Boy Araflo iteka ridasanzwe mu muziki w'uburundi amateka asize amateka kubona abagafuro bacu ejo novuga ndabwira cyane abantu babuze kumva abantu batumye kuririmba kumva batwaje inspiration so novuga gusa amateka uramuzi ayari yesho abaturisa Easy Boy Easy Boy aka Mutamuki je kuri bwanje ni ibako ridasanzwe twamuranye n'abagambega barashima ari nita kwezi imbere umuziki n'ubundi siko igiteramo 100% Burundian Indian Success ikuru n'umugura cyane kama bisigura yuko Easy Boy kuri umwanya ari ngaha bisigura yuko turakora umuziki n'ubundi kujyana n'ibyo cyane cuma gusa ashaka nasabe kukomera amashyi j'aime l'idée nkuko mwatubonera ikintu cyiza cyane ndibaza ko ari bwa mbere uzi ikintu rero tuvuga merci beaucoup uzakisibuka nuko Oi,
amajeri sinyoye kubona twicaye ngaha ahubwo ngewe yuko dufite intumbero yo kwereka abarundi yuko dushobora gukora ikintu twenyine cyangwa dufite ikintu dushobora kwereka abo bantu. So I love everything, I love being surrounded n'abarundi n'abakunda kubera ko benshi muri twebwe hari abari bifuza gukorana nabo like right now we are doing it kumva yo kwereka abarundi ko we can do atabandi gukorana nabo. So merci kuri Beirut, merci kuri mwebwe muri kumurabande mushyigikiye igikorwa merci no kuba byoza gusubira bakazorora ya ndirimbo babivaye nakana bizovana na vibe sinzi ukuntu babiteguye bizoba n'ukuntu baba babiteguye nimba umuntu azotangura afise indirimbo nanaka ashingiye ku kumuhamagara azomuhamagara hama havuyemo uwundi n'undi ashimiye ko bavuze irya ndirimbo bazoyumva nibaza yuko nta kibazo bambayemo none twashubuye umuntu wese twakora indirimbo nk'abagari tuyidini ibibazo byishuwe neza koresha umwanya Liplo Promoter tubone twakira ibyo bibazo na Landry ikibazo cya mbere cyenda gitumikira ku bateguye ibiteramo gatoya twarabonye imyidogo bavaye gusohoka afishi imyidogo abadiwani hari sike mwabishuye mu biki mumaze kubona imyidogo bamaze kwidoga cya kabiri kuri abaririmbyi cyane cyane Sabina Bifizo aho navuga neza yuko muri iki gihe nyine cy'ibi biteramo cyo kuja hamwe no gukorana no kunga ubumwe harabaye akantu ngo nikagenze neza muri ino industry. Ndavuga nka sokuru wacu Kidumu amajambo yigeze gushikiriza ni kuri cyo nyine rero uzanye abandi baza bizogenda gute muri ubaze ibibazo dusabe abamenyesha amakuru bose bari ngaha ngira nabivuze tugitangura tuza kubasha ku bijyanye n'igiteramo kizoba ku munsi wa gatanu. Ikindi kibazo nibaza ko tuzobironkera ubundi mwanya ariko muri kano kanya umuntu abaza abaje ku bijyanye n'igiteramo kizoba ku munsi wa gatanu kugira ngo twaje ngaha Beirut niyo yadutumye ku bijyanye n'igiteramo byoba byiza rero twageze ku bijyanye n'igiteramo Liplo Promoter ama murakoze kandi kumwumvira turabana turakwikora amatugoroba kimikiro kandi kuri ivyo bintu igiteramo cyambere cyo twishimye ikintu nimboneka rimwe kaberuka kera cyane kubona abarinzi nk'aba bakorana mu giteramo kimwe turifuza neza yuko igiteramo ababiteguye bo bafashe umwanya ukwiye kabisa kuko ibintu nk'ibi birakunze kuzamo akajagari cyane kenshi kuko abantu byinshi bw'abantu usanga kugira icyo bunica aho rero nkaca nsaba kuko ngerageje kuraba ku mbuga z'aba baririmbyi bari mu giteramo hari abariko barabishyiramo ingufu nyinshi cyane muri promotion yo kubipostinga cyane n'abandi umengo siyo bari ndetse biranagaragara ngaha si bose bari ababiteguye bamenyeshejwe ati twe ntituza kubona uyu munsi cyane ni kwa kugara hari abaririmbyi bamwe bashobora kugara ati jewe naka nitumvikana neza ntidushobora guhurira hariya bimeze gute murakoze cyane n'ibyo nishwaya kugara kugara cyangwa bafata icyo kibazo cy'abaririmbyi n'abateguye murakoze bwacu cyane agomba yiswe kuri icyo kibazo mwakoze muri kubera iki tutatumiye abaririmbyi bose ngo ndasubiyemo nko tukitangura iyi ni première edition no nari nabivuze kare ni uburyo bwaratugoye bwabo si ukuvuga ngo abo tutatumiye ngo ntitwabatumiye kubera batazi kuririmba nabivuze kare barabizi bwabo habaye imvo n'iz'uburyo ntibwabonetse mugabo
nabo tutatumye nibaza presque bose twarabaye amainvitation barabatumiye nibaza muri deuxième édition igiteramo kigenze neza tuzobatumira bose yego murakoze cyane azako twogira ko tubaza n'ibindi bibazo hama ico nobandanya kuvuga nuko ni edition ya mbere bibaze ko twatukuye kwanza kubana kuba bano ba artiste barashoboye gutumirwa kuko biba gake kuba imbere yacu tubona abaririmbyi barenga kuri 10 ni ikintu cyiza kandi cyo gushima hama ikindi kintu naco nuko turabamenyesha amakuru inguvu zacu nizo zizotuma kino giteramo kigenda neza twiyumvire kote positive cyane gusoma uko twe kwiyumvira kote iri negative Lick Love, Kelly, Amena Dance. Mukora neza kuri amakorabo yanyu hagati yanyu muri miyembe kugira ngo mugwize byase zanyu kuri kote yacu Jeff Arias nongera ati yumva gute gukora na kote kabisa iso no amajeni mu fresh kwa mwana na usura kandi gukora na brother mu byiza imbere y'ijisho kuri kumera amashikana jewe vraiment urabizi umuntu wa mbere baturuka ngaha bavuga ngo we gukorana n'abantu bita ngo aba underground saba underground ari iryo zina muzori upcoming artist saba underground ko tubirabye twese turabandanga imbere ya Michael Jackson turabandground urumva ariko naba upcoming artist jewe nisho niyemeje hako ntangura kukubura hariya manza kukubura kari wacu kugira ase neza nimba ari gukorana na wajya batoye nuko natwe ari abantu batukoze ukuboko rwenda ibyago tutokoza wajya abandi mugabo bivanye na respect bivanye kuba reconnaissance yuko ari abantu badufashije kugeza n'ubu turafashwa Jesse no byakanara abantu bamfasha mu byiyumviro n'ibyo nokora so jewe vraiment wamya n'umunezero wanje gukorana n'abatuyi banje ziko babishoboye ndavuga ati jewe ava iko nje gukora hariya koko ntega ubaye sige legacy nga ego turakeneye kwagura indibe y'umugabo tubanze ngayo wacu jewe vraiment nakamwene arizo bamafisa bakamwe ko gukorana n'abatuyi bacu nuko bose bishuye neza hasigaye ibibazo bibiri gusa Landry hamwe na Peniel hamaturangiza. Merci beaucoup. Presenter nkuko amprayivuze ati turagerageza gukurura ibintu byo kwa gwacu tubikundire no kubandi tubikundishe no kubandi muzotwemerera kwinjira kwa gusaba presenter kugira ngo twerekane what happened there inside. Kubera sometimes hari gihe habe ibintu hari gihe nk'ibirori biba indani mugabo umunyagihugu canke wanyangiwe hariya kure na kure nko kumugoboka wa kane ntamenye ibintu byabaye eske muzoga ico gihusha twati mukakabisha kubaza Farias na Safi na Lolilo n'abantu bitimo kwa kera vraiment barikora neza bashaka kumenya rero quelle est la différence que pour nous montrer à ce jour-là. Merci beaucoup. Nibaza ko bogira ko bishura yego murakoze cyane icyo kintu n'ukuri ko muradushigikira kandi bikwiye murakoze cyane ubishoboye azohashike azobwinjira Yes. Ubuze fresh. None kunga umego kuravuga neza mugabo iyo ugize muri musezi wawe ubigira express cyane. Nubu yabigize. Aha kame jewe ndamukurikiranye muri muzi sinawe uri bya kuvuga. Abari jibo mu kwakera barabakunda. Ego kwakera. Ni wari wacishije ikibazo. Rero bajyana kubera tumenyereye mu gukora very katika mu gukora neza katika miaka iliyopita. Cha kumenyereye kitu gani ambacho kitatuonyesha siku ile tofauti na vile ambavyo tulikuwa tumezoea kwao. Na sasa tukikuela cha kuona la différence des autres concerts, quelle la différence de l'autre concert dans nos Okay.
uheruka kubona performance ya Lolilo na Farious Njari Yemeruka kubona yakubagabaniye ku kinama hari oya performance turirimba indiri yangi mubaraje ya longtemps umaze kubona bafunze indirimbo collaboration y'iwacu twakoranye nanze na Satbijara ya longtemps umaze kubona tukorana indiri collaboration yacu nanze na Bifes change na Anuze na Shani Queen change na Arcade c'est ça la différence kuzobibona ryari nuko gusa nuko tubemereye ngo tuzobasho kuko nibaza yuko ngaha hano nta cuka kibi gihari antuka nta cuka kibi gihari iyo ariko hari cuka kibi sinzi ko abantu barahinduka umuntu ashobora kuvukana icuka kibi mugabo ibyo sivyo nibyo gusengera kugira ngo bizobwira twebwe nyine mu bwacu bijya twiyemeje tuzokwerekana n'abantu bazoba bari ngaho bati yego n'ukuri aba bantu bategerezwa guhabwa support so je nizera yuko kimwe gusa bizogenda neza cyane kandi icyo cyifuzo nibaza yuko ari cyo cyifuzo cyane yego nuko tugiye kwakira ibibazo icyo kintu nk'uko bivuze tuzocikuremo je ndashaka gutanga je niba nshaka bazochere biri mu bantu cyo nitaye nashaka nabivuze kuri gutanga nashaka guhereza sibyo muzo wakoze ibintu byatara umuntu ashaka gutangura akagukubita baca bumva ubwo kuja kuri stage so icyo kintu cy'abaririmbyi n'abatumviriza ntibamenye yuko iyo bakoze neza naho utangura bashobora guhereza abantu bakagukubita amabuye cyangwa abantu baca bigira so icyo kintu nk'uko yabivuze tuzocikuremo wowe ufise abafana biba ufise fanbase iwawe johereza bajya ijya fanbase iwawe n'abahari bantu yabigize neza ego murakoze cyane icyo kuvuga by'imvura muze murareze k'imvura nta mvura tukeneye ngaha ashobora kuvuga imvura Sabi yunganire arakurame na Bifes ntacyo mvuze muri ibyo brother yabihejeje ariko reka mvuge ngaha twageze okaziyo yo kwiga bwacu ko turiko turubaka yaba iyi foto ifite quality nkeya cyane Bifes yambaye by the way you see OG urabona ko iyi foto ata quality iha ndakiri muri bibi you see Bifes ntabwo asa neza nk'uko asa ni Chanel sinzi you see quality saba kamera baguwe foto post nanuze yarabigize na Lamira yarabigize icyo kintu yes niraza yuko ikintu sabavuze ni cyiza kubera na brand ya show ishize hasi turi ngaho kugira ngo twubake turi ngaho kugira ngo MDC yacu ishobore gushika kure tugerageze rero duposte ibintu byiza kugira ngo n'abantu babone yuko twaba turi twinshi yose araflow Bifes mbere yuko turangiza kimwe gusa bavuga ndibaza yuko ari ibitekerezo byanjye muri abantu turigira amasaha watochemelea tunahimba ishuri sio wa kwanza wala wa pili ko tunaingira abantu twimira amasaha Yes, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bifes ikintu nagomba nshikirize ku bintu bivuga nimutekereze muvuge muhoze sasa rero ari ikintu navuze ngo kuririmba ubwa mbere ntabwo ari ikosa ku baririmbyi bamwe ryitwa ikosa pasike ikintu cya mbere gishobora gusubiza inyuma umuririmbyi no kuririmbira intebe iyo bagutanguje ukaririmba atabafana barazi icyo kintu kirakugenduraje sana so sinzi si ikosa ry'umuririmbyi cyangwa ry'umupromota ni ry'umufana
mugabo ndabizi neza Big Fizzo mutanguje muri izo ntebe mutegerezwa kugaragaza ndabizi neza ntashobora kwemera ati je ndi imbere intebe gute ira bifesi ntaragukira ku mwana nawe ugawaje oya ugawaje sinavuze ngo hari intebe navuze habaye hari abantu kuko hari abantu baca babona ati habaye abantu benshi bikaje muri nyuma bien sûr ushobora kuja ngaho ngo hari ibintu tuziririmbe navuze iyo habaye abantu benshi bamwe biramaze kuba bamaze gukora amakonsere menshi bamwe bashaka kugenda aririmba inyuma bien sûr nta muntu n'umwe yoshimira kuririmbira intebe cyane ivyo bintu bibabaza kuririmba gusa ivyo bintu ntagushiremo brother ivyo nawe twabizanye ariko byarahetse urabona ko brother atanze impanuro tugende turagiye premisi yarabinkuye no delivery warabeshye kuko yashira brand imbere ebana ntumva wapi ariko bakavuga ati ntikwegere ataruko yabo tubituriye ndamenyera jina naho shoyo bitabaye ngende ntari bindi nita ko ndi umunyamahirwe ko banariya ntakoresha yes nuko bimeze reka dufate umwanya dushimire abantu sinamenyesha amakuru mwashoboye kuza muri kino kibanza ico tubasabye ni kimwe nuko amajwi yashika kure ivyo mukora bishika kure gerageza musunike murafasha izindi event zikagenda neza kino giteramo nico giteramo conyene gihari mu gihugu cy'u Burundi kigiye guhuza abaririmbyi b'abarundi barenga kuri 10 gerageza twumvikane ubufasha bwanyu muri kino giteramo burakenewe cyane mu biganiro byanyu mu marezo sociale mugerageze mu partage cyane mu bisunike cyane kugira ngo stade intwari kuri ujya munsi izokuzure twama tuvuga yuko ibindi biteramo biraba bikuzuza iyi rero niyo opportunité yacu kuvuga duti natwe twarakoze stade intwari yaruzuye umwe wese ahari witandukanye n'ibyo umaze gukora byose uvuga ati iki ni Rwanda iki ni cy'umurundi iki giha agaciro umuririmbyi w'umurundi nibaza yuko mwese muri kano kanya muryohewe kuba mubona Big Fizzo on the floor, Araflo, Easy Boy, Gusto, Shani Queen, Fizzo, Sabi, Lolilo hamwe na Dramatic n'abandi ba artiste bose bantu b'Imana ndabibasabye mubatumire cyane mu biganiro mubakoreshe cyane kugira ngo umwe wese ku munsi wa gatanu niyabona abantu azovuga ati ndishimye kuba hari ico nakoze kugira ngo kino giteramo gishobore kuzuza dushimire aba artiste bashoboye kuza muri kino kibanza hanyuma icyo tubasaba ni uko chaque vendredi réussite iri mu maboko yanyu iri mu maboko yacu twese nk'abarundi dushire imbaraga dushire ingufu hamwe kugira ngo bishobore kugenda neza mu kurangiza turaza gufata ifoto y'aba artiste gusa hama bikomera amashimeje zoragenda ni alizade lazima nuko lazima injira show Foke bamenya ko je ntaririmba gospel sindi umukizwa bari yaza ntaririmba gospel je ndi umukizwa merci beaucoup Eva faut me coucher ici. Você vai fazer foto.